sunshine day. Everybody do what you do. Your smile will bring a sunshiny day. Everybody do what you doing. Smile will bring a sunshine day. Everybody do what you doing. Smile will bring a sunshine day. Yamamunya hamra du akro and some actually poor baako eso midi e de kwame Ohene Darko methodist fo nyina mrantiane D boy race to the power 1 25th day in the 4th month 2023 the year of our Lord. Okoman Radio Akwaaba Drive Jumedie no anuni nyame ya aduna dumutum ye ne ye bepon eye nonum anefa ne yakofa eye Angel News what also Akropong eye 6:45 ye den ka body abremo ye be di dwa ye be bonyum ye be ka wiase nsem pa ai police ni no ani e baba wa asem yi e be kwa ne senie ena court habaye de so ko ye wedding now the 300 million Ekofa car keke. Now you say one pe obi o. Ye no mo bra. Ye besi nkonwa wo kwato ha ne. Na batin sem wo asum nso ne. Teacher for, carpenter for, lawyer for, mason for, doctor Tom for muti Okoman. Ye da masse papa. Zigibi ena de ye ko wiase nyina McFadden ta na kire. Donzi what in cancer na woko. KAB executive producer aduma dwumadie. Me did the Kwame Ohene Darko, when I'm a driver, super brighter, when I aja kwatrasi na bonyum na didwa. Hello. Munyina ya mama mo, mama Akwaabo. Welcome. Where's the Lord? Akwaaba. Welcome, where's the Lord? Akwaaba, bon arrivé. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Wakubempa, Ashtown, SD, Wakuwa Hombrasi, Ewu Enchirao. Mikore numwa, Mikokore mintati dada. Omodo mense, Yene Shamino, Asisano, Amamakai Senia, Amitia. Mikore numwa. Kokore minta dada. Sofuko janse. Yene shamino. Asisano. Amamakai senia. Namitie. Sikani bi nefa kwa anyway. So we ni nyanso. Akwana semwa akwana umbrasienti enso ne yidi ewenwuni sa okachire ni kunse nura akwaya ye woduro biso sori anope bia okure dawo imu
If you are a son or a human, and then only would you be a pemano. Takra no baby. Amutita kwaye dinaji kurum. Kunze nentade dada ode baye. No dia sese dia biso. Lojina sie so hwentade enu din. Eno obisa ne se. Down for nothing. I didn't know this. Akwaye nsuyi wona no se. Mi koyire numwa mi kokore mi ntadi dada Yene shamilo asisano amoma kai senia amitie Eradia uwe nyankaso Prempren uwafo Eradia uwe krafuo so
Yeni chijina fu biara yasemina shewonsa Faibo tiefu waje Sayen shawa yebeye de Mumi enkanie haye Neradi die obeya mau Onyi uma We are blazing. Pray for Eradia uhe yankasuo Pray for Eradia uhe krafuosuo Yeni chijina fu biara Yasemina shewonsa Faibo tiefu waje Sayen shawa yebeye de MC Brand TSC Oni OPNT Orewa Dinamimka I don't worry Juma Meradi, Madame Hona Madinina, Bayer Ratin Juma, Amaman in some Shira, Sir Premier Bibiara, Jenny J. Bajaneso, no Sunday, Ononawa, and the Moshira, Bayer Juma Meradio, Madame Hona Madinina. Bayer Ratin Juma, Amaman in some Shiro, South Premier Bibiara, Jenny J. Bajaneso, no Sunday, Ononawa, and the Moshira, Babu. Bayer Juma, Amerati, Bayer Juma, Jesus in Juma, Amerati, oh, South Premier. We are blazing. FM is rocking. We are blazing. Juma Meradi, Madame Hona Madinina, Bayer Ratin Juma, Amaman in some Shira. Premier Bibiara, Jenny J. Bajanedo, no Sunday, Ononawa, Adamu Shira, Wabu. Bayer Juma Meradi, Madame Hona Madinina, Bayer Ratin Juma, Amaman in some Shiro, Premier Bibiara, Jenny J. Bajanedo, no Sunday. I don't know why I don't want Shira. Bayer Juma, I'm a ready. Bayer Juma, I'm a ready. So friend me a Bibiara, Jenny J. Bajanedo, no Sunday. I don't know why I don't want Shira. Bayer Juma.
Minyame
That's what you mean, Yawi. What ya befro? That's what you mean, Kauda. Yes, you dimu. Yes, sound to be you. Yes, sound to be you. Say you wash it away. Yeah. Your best I was no. Ayana, sorry to know. Sakabio. Na mania to know. Ubanu day. Uben, why do bonnie? Hey. That's what you mean, Yawi. Abuatia. Befro. Missy. Nansu. Yes, you dimu. Oh, yes, upon Bekume. Chineja. Abuabi. Yeah. Say, Shirawa. Abuabi Becho Sunawi. Say, Shirawa. Yanko be away. And Janessa, actually, Joseph. Yes, you demo. Yamome. Hey, your boy, your friend, or say to two. Or your Santinia, what a tema. Or Bob, Papa. I rather someone who be a one what it. I'm sorry, dear Beba. I'm an dear Beba, but be the knower of our generation. And then we are some tier one person, yes, I know. Being the knower of our generation. And now to a near, as of word intro. Journalist young can correct. A man penny form funny panya. I wouldn't a baby. Noah brasso sa and Bratia Muadia and Mabawa Muadia. But there was a man called Noah. Onyakoponi Noah Kasae. Make yourself in Genesis chapter 6, verse number 6 to 7. I am Nebi Kasanomaka. I'm speaking as an oracle of God. Ghana, Africa, oracle of God be anyhow. Karika Kuranu and Mim and Tro Azay would be an oracle of God. Mamakasa, Mitrisha Mudi, oracle of God. Yes, Christ, I want to bow. I didn't try also for Tonchine, or Tom Matko, or Tom Kobi, a Bicraton Kuto, say oracle of God. Missy, be the knower of our generation. Genesis chapter 6, verse 6 to 7. Was in the Unyakopon no say wo bo nipa. No ka say me pipa nipa afias as so. It's say bone and entro krono. Na zigidi picture be kire me. Ababa wai. Police ni say bo aboni tuyi. Me nka say ne police ni ne ya na ye. Na mo hwa ababa wai a. Nima wa your social media ni Facebook yi. Uji se police ni nkwa ne mpra. Anya mama sika na ogidie. Wankwa sorry. Hafu wankwa sorry. Ya ntunifo. Yo. Onza police ni sakopa ya de. Yeso wa ye bone. Nia we ni ye hu. Ni ye hu nu ye. But Bible say Noah de wa anya bone. Noah wa anya bone. Papa anya bone. Mami enya bone, brother enya bone, sister enya bone. When say sabi eto keke, ama police ni sapa eto. Police ni so wuni yire. Police ni wuni yire. Ena ubenya asofo atwempena, wo yire san wo mpena. Wow. Eya na Amanfo kana Solomon kura wa wari 1000. Who ye Solomon? Who ye Solomon? Solomon japade na papa David dijano. Unya mukwata nka oye the whole world president. Mina meka kira wo. Mina meka kira ya kan Bible na bi so fu ye. Solomon asumdwe nti ana twempra ha. What is the Solomon mano ebi kun ya na. Solomon mano we be fatu obo obi ana hwe se na yekunkum ya ho. Ahini ya ho tim yakum nipa. Asofudie ho tim yakum nipa. Ajapade ho tim yakum nipa. Ndo wade Yakopon ne kasae. Na wanye bone tie Noah
wanya bone nyankopɔn ka kyerɛ sɛ mede suyiri bɛsɛ asase nti no wa yosetie na ya pamadaka no wa yosetie ne maame wo yosetie ma wokunu papa wo yosetie ma oyere abofra wo tie me wo yosetie ma awofo mesini a wo ya apprentice hairdresser wo ya apprentice wo yosetie ma o master driver for sure eti o kan besi ase ono mo a Genesis last verse no says na no wanya numunyam aw nyankopon anim me yimpa ya ma se wo be ye papa wo be suro nyame ke wanya numunyam aw nyankopon ani nipa anim wo bitumi ka o be de nyankopon kra gimi tum na nipa anjimi tum anyawe wa aboa wa kwase jaika jaika stop it jai me de me ye na nipa hu na nyankopon kra hu a na o se hu nia hu no o nyankopon hu no no anu nia se me de me ye papa na me de me ya manyame wo ya nyankopon no buku be mu na o tro ye me say be the know of your time mumi nya kro no yenya mim yenya dwe yenya konkonsa yenya wudie na ntitwa ade na kwaso wo wiase sesi yi Ghana Christopher mine ade na kwaso yi what is happening major peace council for mo he eti yakwa on say da bia ya kasa nyamesom ne sesa yem preaching kwaje yem preach adwen sesa yem preach hwa ho ye bob yem preach bio ane siko yem preach 2 minutes ya be ya for fun 1 hour eti ye be kan kura wa so nim no na she da transfer ne do akoto akura ne do akoto asa akura de nyankopon ni ho na eyese nyankopon se de we no oba atemu no obehya se woni fie eye de bebre se o ka se obehya se woni fie na wa kire methodist ane prejudice so dan da bi o dan Bible say nyankopon boni pa se ne suban ne se so na munnim se susun kronkron ti mu ni padua mu ane no mara eti wo kwa asore no wo na nyankopon so obehya se wo so ne ma na wo ye no aduro na waje no ento na wutwa no enkrofo brofre a wiewia no adwuma de wato ano na pese oye yesi o master no obehya ase wo so aso dan de koye den wo mu akwede aso dem fa say yesu be Friday a kramofo no ba beto mo o meto Christofo oba Saturday a SDA4 anamboa oba Sunday a ya Christofo yi intabe no beba no obehya ase wo he Mozirami SDA ana Christofo yen kan kro yen know of our time yen ya boni die I'm going to read it na mapon what I'm going to read it na mapon yen kan kire ye de wa soro de mu da yen kan kire ye baby e beka aje ye baby tight and I'm afraid you are be fie na duane nte Nyankopon fie e bi kwase odifo didi wi na o hye nkom ye odifo didi wi na o hye nkom sa wa hu mo wana ma koma bi won say woni Daniel say wo ku Daniel dru jata bonumu na wonyi na bire o wansi say ye wo ashirawa jata bo wa obekutu Yesu dimu fire kanje dance abwabi ati Yesu say ye wo ashirawa abwabi bati ufina umwi say ye wo ashirawa odi afa Bible ne yanka Genesis so dum no na menwie na mempon na yensa ne anyi ye ne awie Genesis 6 verse 6 to 7 verse 5 or say when the Lord saw how wicked everyone on earth was and how evil their thoughts were all the time he was sorry that he had even made them and put them on the earth. He was so filled with regret. Boni ani pedi Nyankopon kra nu no. Nyankopon kra nu no say ye say me ye kwa me da ko woni no ho. That he said, I will wipe out the people I have created and also the animals, the birds, because I am sorry that I made any of them. Nyankopon say wonu no say oye wonu say oye ene LGBTQ+ empanyefo ntimi nsechiro ma no nka say ye ana say enye Nyankopon say wonu no say oye nipa tantan ko nipa say ni suba ne se so se nipa meka no kore nipa mebu no yonko nipa
nipa mesiesie ɔno ne yɔnko ntam asɛm ɛnɛ nipa ko gyina asɔre dɛm a ɛnɛ hwɛ dress yɛde kɔ asɔre obi abɔ naso ma so na kyia ɛnɛ tɛkyerɛ ma so nyinaa yɛbɔ tɛkyerɛ ma so nyinaa yɛbɔ Yankopɔn sɛ wanu ne ho papa ɛnɛ ɔbaa tumi yi ne ho na ɔgyina TikTok ɛnɛ ani gye ho TikTok media me wɔ ha sɛ meka kyerɛ wo sɛ hwɛ ho yie na ɛnyɛ ne ɛhyerɛ nyinaa ne ɛsika wokɔ not all that glitters is gold medin de kwa me daako mmetadifoɔ nyinaa mmeranteɛ hene gonsoriom nanso ɛma ɔgoma yim saa na ɔde yɛ Daniel ne sɛ nea meka ebi bɛdwa line papa nanso mehim da me sɛ memegya radio adwuma full time ministry mekom already me wɔ ministry mu dada radio adwuma so menya ne nya akyena ebi a drive na memo metumi aye news metumi aye announcement metumi aye talk show bi na me come anim yɛbɛka no kora ne da mom yɛnya awudi a Kristofo ankanka Kristofo no asa antoro amim kwankwansa awudi tunadroma me kunima me ɛno kwa Yankopɔn sɛ wanu ne ho sɛ ɔyɛ Bella wanu ne ho sɛ ɔyɛ Bella wanu ne ho sɛ ɔyɛ McFadden wanu sɛ ɔyɛ me ai ɛne wo so utie me Akwabi bati ufine uwi Aseye weshirawa Wawune sompa ubaswari Yesu dimu Genesis chapter 6 verse number 8 and the Lord was pleased with Noah and the Lord was pleased with Noah. Come in by some know there the Lord was pleased with us. The Lord was pleased with Noah. Dan bi na me ka asem bi so bi atumi ka se o nipa kronkron ni wiase ye boy homode se betumi kronkron see the Lord was pleased with Noah. Noah no ye nipa oba New Testament Abraham even a friend Demetrius was saying na nokre edi adanse say Demetrius kra we nokwafo abusuafo mama ni nokre ye ntro oman mu wa ware ahu se wa ware tenase nkwajeji obi mane ko bo otu mane ko nya asem ko fo obi ade ko wi obi anka ade ntene ne mu kire no mense oyiye adomuti ami ha de okronson akiripo baako me de kwa me daako yeto aso children,
Jah. Some people call him Allah. Englishman call him God, but he is one. We may have different names to call him, but he cares for
That's right. Raskuku, your eyeball, a bunny son, Nami Woo, and Cranny Ban and Channel Soba. Gulimi. You better drink a crack. Nano Nana Boa. I send you noom. Yanko Facebook or Yanko Chia and Panina Hono. We say Junior Tiero from Akokare. Was watching live from Akokare. Hi to Honorable Amo Auku MC for Achwa Nwabiaja South from Junior Tiero. Shatter the whole Ghana. Na Yemra MC Yawo Achwa Nwabiaja. If you do chromo, eti Junior Tiero, Ayachia, Honorable Okumame. Nakajan say, ni sister Sarah, and ne mame, and then the wafa of a Sami or ECG or Tafo, Muchiano papa. Ah, Yema, Wema, listen radio. Gulimi. Say wobi. Si wadawa onche nakume mufita sewobi si wadawa onche se nakume mufa ana doti ye wadoko sa na wadoti sa na wadoko akosi abombo. Are you present? Whoa! Eti yenchiamwe akosuya bombo odikro Amanfo Barima adubia antidana koko ase benuye mina oye Salome Lampard kwachi Kasola Miliki Miku Antidora Mama Frimpama Fire Negative Manti Dauros Miliki Miku ni dina emienu Mama Castro Ohene wa Yago Opimsa ewa deu Papa Yehowa ewa deu Wisdom wa deu Joe Benis Nana Gwantu Ohene Wafayao Mavis Unity Foods Madame Crofa Abramama Akropong-Akuapem Munyina muho Allah Auntie Nancy Kwame Ninja Auntie Obuo Parliament Sport and wafa Julius Mushawana afedo knotonfo no asofo no so asofo kwesi asofo evangelist Dr. Abu Afe asofo Tamadom asofo Mickey ewo Patmos munyina mo ho okay asofo cancer resurrection asofo mi refi asofo ni wada wi afe asofo Kwaf Reverend Kwaf asofo Kranti munyinada so obi so odamwa munchense makuma mufita so obi si odamwe asofo Abugri asofo Tabodown mujisha ha ye asofo Eddie Bruce hey si odamwa wanchense nakuma mufita si odamwa wanchense nakuma mu sa doti sa doko na doti sana odoko si wadawa hey what's si wadawa hey sa na doti sana odoko na doti sana odoko Ofa Maswell me bo odi mami nchia me yire abna akpe ne sedega abna ne na ho ayefe no krasem de okan ye
And then I'm hearing the wire for papa and I'm saying, hey, Missy Castle, we drop money now. Yes, we did more. Mario. I've been assembly members in the one way about no. Oh, Jesus. Sam. Now Mausu. Vita. Now I don't see it. Now I don't go. Sir Anka ayi police ni sister ka che ne say police me mpa ubi wa Anka sem bia mo and then me ti say na krobia justify ade no wa ne writer mumo my ade gas ni so amoji boys ni sika di no wo wa mpna ka kire no na se si awia say hot o getre aite yes I see you do Akropong. Okay, friend check sema adwumawura nana safori Akropong-Akuapem original assemblyman and afiemfa bima Sam Yoma and so Akuapem. Good afternoon to all of you. I know you are doing the listening right about now. I had your friends so cheap back home. No never pound some Akuffo 9. If you are young Akuffo na fi yedi dwa na yakoya nimu a. So what Akwaaba drive nini o. Akwaaba. Ella. That's it. Monday is your holiday. There be meba adwuma. Pu meba. Na mama, mo be na mani age. Mama adwuma. Jesus, there is God o. Pakwazi age mama nton kan I want to say. That's right. Go. Say what you mean? Don't disrespect these ladies. Take a lovely ride with your woman. In every situation, side with your woman. Nothing, do not fight with your woman. That is how love goes. Yeah. So where love they go. So where love they. So where
Baby, I'm coming back so strong. Okoman, I could have stopped breathing if you told me to. If you tell me to. Say me what not okay. No, The moment it in my woman, me sao. Nara hukum sum sum. Dark da. Cause of me, catching Chewy. Dark da. Cause of me, catching Chewy. Oh, don't pay me my share on pro. On pay me my share on pro. Mini chino ni feel me, catching Chewy. Oh, don't pay me my share on pro. On pay me my share on pro. Mini chino ni feel me, catching Chewy. I've been watching you crying, baby. When you do, I feel like dying. But I've got something for you, straight from my heart. I wanna say I love you. Atisana odo ye wumaya. Na me yem shishimi se obiba. Tisemre ediena wedi. Every send me your biba. So me mati sako siana me everyone say mambo. Na se want to me a jami maminko. Every send me your biba. So me mati sako siana me everyone say mambo. Na se want to me a jami maminko. Da. Cause some of me catching Chewy. Oh, Munchen, you'll be a tro, Eddie Abrami, ha. Oh, rather, Grofebe Kume. Ziggy, one when you're all over Atraba. I say, my name is Abuaji Enoch. The boy, please, I beg, I want to hear you speaking reggae language. Oh, it's your guy, O level, the swimming ground master at Kwesibia Hotel. And greetings to all Kwesibia Hotel staff, especially the CEO. Okay, Madam Francesca. Yo, I think make up part of home. Okay, I know what Darima. Yes, man. What are you holding man things here? What are you panding? Hold on, let us friend this thing. We are taking people type and watch us. A woman said light skin. Whoa! Who's here? Joe Rastafari. You say you wanna dance reggae music. Now is the time. Why don't you dance? Everything alright? Everything capacitical? My ruby. Oh. I've been watching you crying, baby. When you do, I feel like dying. But I've got something for you, straight from my heart. I wanna say I love you. Atisana odo ye wumaya. Na me yem shishimi se obiba. Tisemre. And then what did they? Every send me your biba. So me mati sako siya. Everyone say mambo. Na se want to me a jami maminko. Every send me your biba. So me mati sako siya. Na everyone say mambo. Na se want to me a jami maminko. Da. Cause some of me catching Chewy. Da. Cause some of me catching Chewy. Da.
keda, kosumoni kachenjui. Da keda keda, da keda keda, da keda keda, kosumoni. So many me don't put them on. Many a G. Lord have mercy, you want me sing say. Love is sweet, got money, boy. Money can't make you love reality. Love is something that you have inside. Love will make you love your family with pride. Love is sweet, got money, boy. Money can't make you love reality. Love is something that you have inside. Love will make you love. You know, not even the English pound, or the American dollar, or the Japanese yen, and the Dutch kingdom. Women know say that is looking down. What is your world? Materialism, change wise and girls. You reap what you sow and the benefit you keep. Love ain't expensive, love ain't cheap. It's a natural mystic like you. Wherever the ivory and the diamond. Love is truly like a blessing from above. L-O-V-E, love. Sikayente sinyoto, sikayente sinyoto. Sabribini wa, onia brantie, onia brantie, onia brantie. Chimufue, watch it. Waya Cindy and me Braden inside Kwesibia Hotel. A whole level. Everything capacity call, everything all right. Begin bless you, Pieto. You can go point out, baby. Now, you're calling the night to say, Copium, our year Kwesibia Hotel. A dime band, I will part them one Kwesibia Hotel in your infamous. A premium suit, a junior suit, a deluxe plus, and a deluxe mini. Okopium, brother. I don't go for you. Minna make a chill. Kwesibia Hotel. What? Sure. Kwesibia Hotel by Panamu say yes. Hotel ya yako akoye program ho nyina na yankukobu. Sure. What dey this weekend we no. O dey wonye bibia, o dey kwara kofa o keke na tena ho. Na say na wono monsa kakra o to no mo ho no mo a. You go see something for your eye stop. You go see something for your eye stop. Na djuma for no to obu. Omu bu nipa wa daje say. Kwesibia Hotel. And then bia ti premium seat no. And a DSTV and a full bouquet and a nam. And watching one member battle. You can't battle na won't ask ya Bible mun e friend Nehemiah. When mun sta shep papa. O shema hemfu nyina. And watching one more mini bar and a kitchenette. Oh, kitchenette no. And yet kitchen anka say kitchenette near kitchen small one beer. The oko ho mo one ka say beer. O pese wa wo ya woni e ma che won kosua. Yes. Come on, hold on. But yes, yeah. And watching one more DSTV. Somebody can catch you say, Open Akoma and I'll share a TV in Kaino. DSTV, dear border, Dano, a Tottenham Hotspur, Homo German Ministry, a honey, Tottenham German Ministry, a honey, 3rd June, Crano, Manchester United, Belgium, and so, a one of our general. At the Modianta, now work up, Precious, be Biara, no one who up as Oko Germania, Kwesibia Hotel, and I'm a council at the Emma War. And what you will your conference be? Sorry, and you make a hood number baby and my conference in a conference room. Come on. See, we funny a bob. Kwesibia Hotel found one a boy camera for us. Yo. Now back on your just papa. Kwesibia Hotel. Kai, you do a year. Wedding I front near there so now pay baby event now. Reception near there, Okohonoma, Biaka Kaka Hormo. After swimming pool, instructor no, and one a yo, O level, bachelor, butterfly swimming, Nina, come on, you bet your home. Adriana in Ope, Continental, and look at Nini Nada, a pussy hormo. A dinosaur, come on. Memenda. If you have that question, the live band music, it's here. From the annual to talk to 7 years, and at the Eba. From Akropong-Akuapem, Barbados, Quantum Points no more. More Bridger, female Babo Drano, Muntieme, Mumbuku, Ewa Kwesibia Hotel. First come, first serve. I don't know, Mr. President Bar, Krumha, and Suriname.
Omo ambassador no eho adom ko didi ye yempa we ne yepede ye nyamupo ye twam kuruse 0303 96 1989 0303 96 1989 and after 0200 08 34 34 price be a hotel ye nyamupo yeah, many aji moroso. Aye, many aji moroso. Hey, na danu na me ba na amose me nkwa fiche nkwa hwade me kwadu afiche ho no ma akonna tse kwa bia ntwinyo konna pa aje akonna ba Hey, hey. Sagwo Yamwe Ede na eba no yankwe Osutanso namo anya wuni yiri dia mawdio sego rama miniji wusua na untuma no na untuma yentuma kokra enwa na *787# yenkwa onto yimbu woni me to get wechiro wopia nobody me brother singing so the ground was so big, coming anyway. Not down, so come to me, bro. All day, when I need one, no. Want me take grandma home. All day, when I need one, no. Want me take grandma away. I say me no better walk on no. Me no be walk on oh, me no be walk. Oh, me no be walk on you be grandma catch you. Well, all day. Ya didawo udavre emi makume mo aduma kuma fia yeta frewa ensada entek frame ode mi get twenu odo yin wapwe odo kesi bi swatch frame amama due di chimshia chichiwa na besi so enyimere wadana dene huwa benti Got me after you, bro. I did, but I need one new. Want me take grandma home? Hey, after you, to I hope you pray, I hope you listen. I'm going Yes, and what's your briquet to it? Bro, I'll see you. No one in a chair. What's I see? I bet you come to you. I'm telling you now. Walkway. Obenya Savo, you put me better so you can't say more. I can't and your guess is unconscious. I could continue say. And everybody was okay as I would because I ain't so obey. To bless you. I cry me one year, you bet me, you were so damn. Ooh, and to pass
Fadebia Mayano, about way when it came out. And then I may be one, Otomosi and will be the Shia. And you only yaka, in your moko yourself. And you would yaka, in your moko fita, oh, Susuma, a fita, oh, tree, oh, Susuma, a fita, oh, tree, boti clan clan. And you would yaka, in your moko fita, oh, and you would yaka, in your moko fita, oh, Susuma, a fita, oh, tree, oh, Susuma, a fita, oh, tree. Boti clan clan, eji wadriaka, inye moko fita oe. Eji wadriaka, inye moko fita oe. Obo susuma, fita oe. Obo susuma, fita oe. Boti clan clan. Quick credits ya say sika pe enna fom intina ya basa ye be church wo yam bosia bon hye ho wutumi bobosia edifi aso ye fee 1500 Ghana cedis edeko na ne wo hia ne wo national ID card wo hia sa wo betu susu wo hia awowa ye ngiseke bia nto ho wo nsanso hia se wo ne ye bebue futuo bia quick credits wo homao say ye dwana wo pese wudi ana wo pese wo hye ejuma fofrase ana say ye school fees ana po eyeye bosumi ejuma ye fo nso ye wo bi mamo nemom kai say ye mobosua wo internet so afenso omantic akrobia batang Bank of Ghana nsa wo dwumedie yimu enti tutumri kana freyen wo 0302 200 390 ana 0596 920 833 quick credits lending made simple kai say dwumedie yin hyehyeye kakra wo ho. Oh la la! Ofla Construction Limited Company for sure. Kaiser Ofla Construction Limited Company in penny for say. Enya cement in the blossom kun waton. Ubomodia the weni choma share. Gubenya a building equipment. Sambi person to call site ahodo. Concrete product. Amanfo almost supply abo anya. Amanfo bibi biara wo pebia wo building site wo. Kaiser almost so dia into real estate development and so. It would dino person peja in tempa. Wo fra Ofla Construction Limited Company. Wo bejo so. For any chino obosumasi Akuapem. Amono Akuapem Koforidia Asunje Junction Wasabeka Ofla Construction Limited Company wo from I was 055 295 7198 0594 635656 050 280 8992 and 027 9012 Woko social media handles in nyina eye Ofla Construction Limited Company wonsa erekomo kaisa omo ye free delivery baby awo bi emfa ho ye de bekwa akogya ontempara se enya Ofla dia and there you are not building. Kayo, say Ofla Construction Limited Company. Your property, our priority. Our priority.
Say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wotadi yare sunkunimu a ehu adanse bi ni o. Adron dey fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye se me se Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse enti na be kanfo ne aye ewo mi nipadua mu no eburo madwen ene menti ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no na da ho no Dominion herbal powder enwanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na da treketo ase biagu mu wo twan seti yanom wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo aba ton mo manufo ene nkwada woni fiedum ye ne de won ka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum Okoman Radio na emse mono ba ntemo a nka ne ma besesa na mo ba isusu no djuma modi wo Akuapem hai bia damase makwa radio mo Akuapem wasoro ha na kede mo so ko ye tifima mo nka mo ye radio mo ya bonra ka ye de mudu asante a mo ye radio mo asante hene yen ha isusu de mo ye na boys and girls also Okoman Radio yeah, that's it. So BBI authentic, and they also want to be informed, entertained, and educated. So it's Okoman Radio 97.1. Aha, and I'll bet we be a them clear, clean, and green. That's it. Okoman Radio. And say mono band temwa. Nema besesa na moba isusu no duma modi wo Akuapem hai bia damase makwa radio mo Akuapem wasoro na kede mo so ko ye tifima mo ka mo ye radio mo bia bonra ka ye mudu asante a mo ye radio mo asante ye ha isusu de mo ye na boys and girls also Okoman Radio. That's it. So BBI authentic, and we also want to be informed, entertained, and educated. So it's Okoman Radio 97.1. Aha, and now let's be a demo clear, clean, and green. That's it.
Akwese, unisika tumuasi. Matima pesi buachie. Bemene, unumusa tumuasi. Matima pesi buachie. Akwese, usiema tumuasi. Aswande na chinetina. Abwa braba nyamumano. Sisu bibia. Aswande na chinetina. Abwa braba nyamumano. Sisu bibia. Matima pasi buachie. Akwase, unisika tumuasi. Sana bravo tia. Utomi die na se mwe. Utomi no na se no ah. Sisu bibio. Sisu bibio. Ye wani Amanfo. Sisu bibio. Sisu bibio. Etena ya rebo. Naswade na chiretina. Abwa brabo nyamumano. Sisu bibio. Naswade na chiretina. Abwa brabo nyamumano. Sisu bibio. Ashima pasi boachie. Akwase. Ebiani ekramuche. Okumaili ebiani ekramuche. Something, Delilah Dadano, Delilah Dadano, Delilah Dadano. All the women you me days. Delilah Dadano, Delilah Dadano, Delilah Dadano. All the women you me days. Mama kume inya bro, mama kume inya bro, mama kume inya bro. Me day. And mama kume inya bro, mama kume inya bro, mama kume inya bro. Me day. Mr. Me obi ba, obi chimi, obi wumi, obi disheba na any san. Mr. Me obi ba, obi chimi, obi wumi, obi disheba na any san. And no only boy be nam, me mu. Naganki, 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 naganki. And no only boy be nam, me mu. Naganki, 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 naganki. About what from baby Jenny, hey, baby Jenny. I'm very sweet. About what from baby Jenny, hey, baby Jenny. Nani muni do, and only baby na mumi see me woo. Naganki, 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 naganki. And Fama kume inya bro, Fama kume inya bro, Fama kume inya bro. Me day. And Fama kume inya bro, Fama kume inya bro, Fama kume inya bro. Me day. Mr. Me obi ba, obi chimi, obi wumi, obi disheba na any san. Mr. Me obi ba, obi chimi,
I'm
the bottom of my heart. Sola. And bring your sanga baby, oh, Sabri de. None me say, but quack would you caught on some. Love you from the bottom of no number pounds menumia. No more quenya. Na ye dia sem wo court to her. Sanity. Na Abuaji Enoch o say D boy please I beg. Okay, na say menka patwa kakra. Patwa ho na twam. Eyisu ye Charles Mafo. Also butu Prudential Bank Limited Ring Road Central. Ngrang na orhwe Okoman Radio Accra ye was papa so butu ngrang na woda so hwe Okoman Ediokronwa song Facebook Junior Tiaro ona Missy Onchia MC o Atwoma Nwabiaja South Anenchi ifi Akuapem ha enti da masi mumo ne hwe Abuaje nok na dia babiu was a more fire Okoman to the world na enano sister yi on the nukunu why wedding awie why wedding wedding just a wedding no nkrofo buy nipa just wo hwe nipa ba wedding na na no kwasem wo na woti ago ni yeden car what the year wedding no ho kan kwa ye 30,000 Ghana cedis enkan 300 million no kwasem Barima no wura dan mu kofa sika ne bai na obia no so wura dan mu hobi so no so akohwe sika ne aka okoy no sika wonya o wedding na se nyinara na wodi atua car our high tinamu the year wedding no sika wonya wedding na se nyinara ne enkrofo de be che won adofo de fia buruchiri bai 30,000 ni nyina papa yi de atua car nkuto ka sister ni se nipa se won ne mmobra enti wayi ni ka e de ama no Mr. Wana ababayi waye ni ye ana wanye ni ye waye ade ana wanya ade o se onipa me no wote ukobobo sia ko hai cars wan kan kire me ye word ni enya 30,000 300 million wa na je se car ya tena mu nyina no uko hai nti wodi 30,000 Ghana cedis between the abo bra no wodi akọ high cars na wodi ye wedding ababa se waja ware wayi ni ka e di ama eye ni kunu so on ware bio onipa se one ne mmobra true or false wa dwene cha odai sister yi ontra ware no ho ana se woni ne ya dwe se wajai no number pa onsima enumu a asem yi ye ba twene twan tisala tafu chingam akosu ansa no michiao 30,000 Ghana cedi for the high cars the aware ne nkuya o ti o cars ne nkuya what na mu no nkuya 300 million wow V8 star 787 hash men kan kire usi o se bia na wo hia sika na wo de adwuma wo de o mfa nko high cars meware na sebe oyire kan kire usi wona wo bobra nyeyi woni ani so ade hunu biara dorija ho akọ na mom o pesika na wo de abobra ani science me kan fo star 787 hash de ma are nche bia bo se afrini nam krom anamu ya metara ho anamu ya kwa mi adi tara ho anamu ya pa solo paradise so etara ho na ne onya ya wa phone na wa dial star 787 hash me mo akonya na watimi atwa abando do a ope na afi wo do phone atuaka anu eye 5 Ghana cedi full house betimi ato na watuaka 5 Ghana cedi betimi adi 10,000 anu achi eni anopa de ayumre so betimi adi 10,000 enti da kro no betimi adi 20,000 Ghana cedis enu yen kan 200 million
anya chiden service kan ye kan yo e men's relationship money afi rafu ahoro so nam ho 25,000 2,000 wo wan nipa wotimi hwa na so number yi atwa ade ne pa je 100 je 200 na fa didi Ghana ha obi 100 cedis a kiso kwa so dem ko da nyame ase enti fa ho wuram na twa star 787 hash na obi dida uni fishia do wotwe kwa mesra wada nhwe na wakotwa bi nhwe kura na wakotwa do wotwefo na etwa de kwapem se awiase beko na awie me chese wunyinga agori mfa ho nyinam. Also change your lifestyle by taking your chance today. 5 Ghana cedi betumi ase sama brabo mbring yara 0559689948 0559689948 0272 6364 48 star 787 hash. Why ye is sama brabo mbring yara star 787 hash de anu ya na ye nyina de ho agima ebo ya nkakra Yada to mala tola Okoman Radio na se mono band demo ka nema besesa na mobile susu no juma modiwo kapema hai bia damase makwa radio mo kapeng was no na ke demo so ko ye tifima mo ka mo ye radio mo ya bonra ka ye demu do asante a mo ye radio mo asante. Yeah, hey, so the way now boys and girls also Okoman Radio. That's it. So be authentic, and you also want to be informed, entertained, and educated. 97.1 FM is rocking. We are blazing. 97.1. And now let's be here. Them clear, clean, and green. That's it. Adi mijaya na
ba kumbia yi ni tie di nti na me pese mekasa o okay biribia obi be kan say Nyankopon enni ho as a scientist Stephen Hawking said God doesn't exist. Now Abraham be a 11 years old. Our friend Janus. Also Janus is out to prove the scientists wrong. Who say Goliath? Obaji din wo wiase no bra Nyankopon pese ogu nanim ase no de abofra na bai. O say the child called Janus is out to prove the scientist Stephen Hawking wrong. If the scientists can produce blood, if the scientists can produce blood and give it names and groups, we will say that God does not exist. But if he cannot do it, thank you. I'm you. Ose scientists be your friend Stephen Hawking. Ose Nyankopon ni ho. Na friend be so friend Janus. Ose akura. Se ose Nyankopon ni ho a, utimi ye moja na man blood group, na man dinga group A, group B, group C a. Ya se betimi age wadi se ne oka no kware. Se untumi interest ade a, ma akura ye fon. So antini beka bo fon. Bofun menye mbeleze onipa bawiase a out of your age no order 25 years who the 70 over 25 years nanka na ekwa infa science for won ye hu enti papa won ne bobra ana won ne mobra obi a oye wedding na casa oko high nkwa no 30,000 300 million na ne yire ahu achi kwanse wo casa 7 mi wura tena mu nyina no ko high ebiara ni wa ye ne de na casa wura ba so beje won sika mpa papa ya tam 30,000 wanya no edi ama baby oko high car no casa wura no won tam 30,000 di ama no obia no ko dem ko hese skanda ho okoya skani ni ho obia na yi Barima ne ringa ama ne se wo sa Barima yi wona wo mobra wona wo mobra zigi waba zigi papa yi wona ne mobra na wona ne mobra zigi good evening Diman original the dikan mema wetiefo ajo metia Okoman court tiefo na asem no me pese wo chirechire mu yi wedding no Barima no wetiefo etie o pese mbe yi ano Barima me no mo wo ne o mu se wedding bi ko so na nsan yara encha biara de okọ yi no na so ye o eso pa ti nipa bai zigi no kwasem wedding amako wedding akwa yidi no kwasem nipa bai na wedding o se utimi ye wedding ni wi na se ne crowd na yenti no obetwen kakra na wakwaje wo egia mu se MC na ya yeji sika nti me koy na misanse wo na first come share lady ni wo kwanso na ne ring nhyɛ ne nsa nti me ko papa no papa ne ka chem so ne yire bibi nti okone maame wo nti papa no maame bibi kakra nti me da me ho amere ba no na me say share sister no wo kwanso no say woja aware o so eba nde na woja aware o say cars ya da no wo de ye aifuru ni nyinara zigi emu V8 emu say abrante ne ko high cars ni nyinara the cars kan bo mu nyina no 1 week na 30,000 300 million na sikano so wonya wa aifuru na si nyina ga oso kan bo mu no zigi 30,000 once the kura antoso nti sikano so pepe once the kura antoso ti won den ko woni ayi so won ya aifuru wi a wonya 30,000 ankaja obo bra papa ya tam sika atua cars ne ka sister ne hu sa pe why ni ka owura ne ka de ama ne se abrante said one wo mobra nti okọ na sa na edia aware ya na minti aso no okay beto am yetiefo yeah nti me twa yetiefo no me wa me de ye kan o okay na say na me ye no no say am the tattoo yetiefo ni kan yeah yo nti zigi se ono no say na o ye ne da no
On the best Tarachama and Tauton, but we were friend Taroton, or the better what the Amaye, Ziggy, so the better to the Amaye and yeah, I ask them. Until who's watching Janadang, Ziggy says, son, what Jawariana, so who couldn't go about Bosia the high cast. Namo the wari wia na hu achikwanga uyi ni renge manana so the popopodom so 0551 667755 0551 667755 sister ni say onipa say de one name mobra only put me down 30,000 Ghana cedi ko high cars be your wedding no be dang ne ka na sika wonya wa efra ase no odi tuaka only pass dey one name mobra why you need ringa ma abrant ni so won ware bio zikise sa no oja ware ana only pass one name mobra ana one name mobra 0551667755 oda ni bi wo ya homa no so ye nkwa ne nchen hello mpacho good evening modishi be ni me pacho FM Joyce me kasese okuba Joyce oy baria me pacho oy baria me pacho ye yo akoma ni obeje so kwa manga no akoma ni o okabe mayano Joyce mayankwe na me sere me bisa na oba no tam na okwa ko ye wedding no we hu be man situation hu so wo kasa na se we hu to be says obia no ohun be man situation na we hu say we there ade aba enti be man oni cars ena wako rent cars no mo dey wedding na ka ba oni ni wo mun ko mutimbom no muntia di 130,000 na wonya nyina mfa ntua ka ne ka na won trans sa ayaka da ho enti wo so obo no muntia sa aka no na sum dem na nya walijae wo agugu anfa me wo agugu wan we ne society oy baria me faje yo be bia ka suko ya oh me dia ga me buzian fo be okay but that's why yeah hello Odeshi Beni Captain retired. Hey Captain next who say yo Captain this we meeting na me share phone so dia obia deba na man facha me why facha me yo Captain Okoman yo mo yankwe na obia no time on Barima no Captain Bacho jina ye na mra ye me say time obia na ni Barima na tin na won ware ye no ni ma fun Barima ni ya na okay Captain the finance onim kura cast 30,000 ko high can ko 30,000 na me je di se wo susu no obia na so wo pade efe nti no wo susu enyo Barima na pe na de ko fa kan wo nyina na susu nti ka ba ma ni ni ka se we jai wo nyina na susu because aware na enyo ba akofo bibia mo beye bia mo benu na susu se canopy na mo be fa tu a mo benu na susu se ye pese e fa canopy tu nínú sọ àwọn ọbẹ̀ yìí sùn méjèèjì sọ ní ọbẹ̀ ní nyinaa kọ́kọ́ hwẹ́ ansa na bẹ̀bí a mi ń jẹ́ ntum kakra ní ẹbí a náà ọbẹ̀rẹ̀ máa ń sọ ànká nkyẹn ní sẹ́ òbí a nípa àkùkọ ànáṣẹ́ bíbí ẹ̀yẹ máa dà nfọdé. ẹnti sẹ́sí àná èdè àwáríjà ìbà náà ọbẹ̀ àná kọ̀ ó sọ ẹ̀. sáà di ìdè bẹ́ẹ̀ tún mi di àwáríjà ìbà. Okay. If the one be any me ni so ancherena, nje ni zo tana se kura ye ni je bi abebawa. Okay. Sin next go be ame se Antonio Bukaka. Yo. Captain we do wase. Me so me dama se. Echa sam yo mama me why? Hello. Obi abana obi namu double double pen asema ba 0551667755 I crash
numbers na crash nti ne ho yɛ ding be wuram. Hello. Hello. Audition be ni. Oku Francis ni. Lay incoming assembly member Lampard. The boy. Lampard who say who nsiara. Devi. Yo. Yo. Mate. Attention so china. Obeye asafudwuma oni area mu ho. Okay, nakwa. Yo. On ye na yefe. Lampard. The boy. Mama ogasha oh papa. Top baby or for us today. Be nice. I catch you say why? Hello. Hello. My uncle incoming assembly man. Ma Mr. Obi anything. Obi man ko fa car na buy no. We mi send the car to the FIFA na aba bibiri na what the we na because who ni car. Nte den a wo so Obi man ko high car na what the aba be. Nte ndi Obi no dey bufuzi obo di mobile because ni nyina aka we furu no bi. But bibia e furu bibia no obi tuma ko ya. What ko fu ko pe bo se na so ko bibi na on fan ye. Wo ye wie dey obi tu aka. Then the many of your nya adwene. Then oye ne do wan ye ni ne nya adwene kwa. Many of your nya adwene. Why? Lampard. Yes. Ndi if na original one self original ya. Aya de. Abu asa Akuapem. Abu asa Akuapem. Yo. Now do poster ni abonten. Ma self already bebre. Me edit me underground. Me underground consultation answer. So me papa bi work me underground. Me aye posters me underground. Me me dey fast. Na isi region wa hu na e 5,000 rand na bi. Me money ding. Na you do Akwatia park na so. Diamond park with Diamond na so. Na ka elebru ka hu na anyo osemetamu no otamu sa na ore. Ne otamu no wa nye ni preparation ni no tro ko. Okay. The boy. Lampard. Boy. That's it. Let's use mama no ma onko wa hu. Okay, Lampard say e nya e frujai awari jai. Zero 551-667755 0551-667755. Mami say Barima to me high class at the bear aye no ho ade 30,300 million. Mama dan kana sika wonya wa efre ase. Papa di atua cast ka de okọ wa jana si wo obi abai ahoma no so yankwa ne nchen. Hello. Okoman ni o. Me ba to me sumi fidel. Obaka so kwapma no. Okoman ni o. Okuapma no. Mo fidel ifa. Me ba to me fidel wan we no so mother. Opem sai hono ana. Me pa ma do wan we no so. Okay, da me twam ho me wi buta ka. Me pa show you. En ne buafo. Omo bo gate ene a. Me pa show you. Okay. Maybe chebuta me jani oka. Me pa show you. Badole. Yo, sabri che wadwene enkwa da ufo. Me pa so be ma ne enu kwa se ene ne bobro ba no nya no. Ade ti oka sa. Me pa so 300,000 no. Ubetumi di abo container kitu bi kura no wa shemu amoba obandi dey start business and then or dey akwa high card dia onya no. 30,000 Ghana cedi betumi abobo container. Betumi abo kitu bi no wa shemu betumi ashem kama. No dey akwa high card na mu bi na matenam. Yo mi anga meja no. Onti wu nsan ka beja Barima no wa hu. Meja no. Ba jo we akuria. Me pa cho yeye. No kukure mo la be kwa mo hu ya. Me pa cho enye la omumo nkoche kura anyway da chi enye bi na. Abe da bo ya wasile bi. Yo, emo bi aka ya bi na mi aka bi na mo Charlie. Me pa cho yo bi aka. Na mo ani ata oka. Me pa cho yo. Me das ma bi ja oka. Me pa cho yo. Hello. Okoman ni o. Yo, hinani? Yakubu.
Hey, Yakubu. Yakubu, how are you? I'm fine. Okay. Thank you, okay? Yeah. Yakubu. Yakubu, baka bibiana. Yeah. Kasa na minti. Bye. Hey. Oh, nice. Hello. Adishibeni. Hello, Adishibeni. Good evening. Good evening. Sweetie, uhuye. Mpachai. Odoye ukasa fi ifa. Pacha mukasa fi deu. Oh, deu. Maya dodo. Deu choboy. Yeah. Ma basram why? Yo. Mpacho. Ha. Lebe ni busa fe. Be ma no mo ba ni ya we se ko high car bi esana. So oberma no mo bia no ya we. Ebi anu wa mo ba na ya we. Se ni abayi de. Okota musika yi anse no hu ze no cars no. Se ko high nti no nya we o. Hello. Hey. Me anka me jano. Obi jano. Kaza wafu be kombari ala. Yo. Da ufu ma ya de munchi am customers. Muna mo pamade ne wa hu. Yo. Okay. I don't be me madam. Your friend is there. Madam mother. Okay, auntie mother. Yo. I'm at stadium kwan so wa hu. Who say? Michelle Bibia. Yo. Bye na. Me na bi ontumi nka baba o se boye. Enti boye. Oh. Obi aba homa no so ye nkwa ne nchen. Hello. My sweetie. My darling. Hinani. Benuye, oh, great mommy. Benuye. Papa. Akumani o. Okuapemangano. Se wa dwene enko emi na. Obi aro jo Barima ne ti onware. Emi ya park sesem. Wo be ye no hu ade a. Instructions na me ye popular na ye me se onim hu bi. Tini kuro na akofa ka ba. Ontra hu no ne kuro ni na wo nko kan. O pa kire se o emia park sesem. Emia park sesem pa. Barima ti so be no hu ade no ba be kire se no onye ne mfa. Ye me na te kwa. Ebe wie na afie de kana be to kwa afie na wuti bi jae na mako. Oja ko enye ontra hu. Wo nko kan. Okay. Me no ya ka sempa o. Emia park sesem. Emia park sesem dodo. Barima ya hodiri ntimi kura na oba be sen na me nanfo na me se nti Barima na kofa ka aba na ayika. Na sa wotra wo ko mu na mu fokam. Ayafura ye ka bebre timi ya. Yo. Ayafura ye ka bebre ni fimia. No, bebre timi ya. O ma Barima na pressure dodo bebre. Da Barima na be ka no kwara bebre timi ya. Yo. Me no ye beda wase. That's pa. Me ano edi wo se ayefro bebre na ye ka no efimu a nti mumeyi mo ho ano ye na yenko yen anim. Wo se ayefro ye kapi no. Me ano mo ayefro bi amekọ obi ase kwosiesie ne ho aba. Hey! Enyomu yi baby e me deposit me de mani ato so. Why you me ama obi aba homa no so. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. Hinane. Your call has been put on hold. Oh, masa. But your san free bio Mr. Wara. Why? San free bio wada Roma. 0551667755 0551667755. Hello. Pam. Hello. Nyama ni. Nyama ni.
Hello. 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 Nyama do you brutal. Oh. Fantastic. Mr. Masay but oh. There's a what I say. What's a Jamie? Yo. Nam say Akuapem nyina me na Masay but oh. Mr. Confused what say? Awu ya kwa ni won. Mbato yo. Akwa wi pepiase anaze mpraezo. Mbato mi su ko wa bitifi. Abeti di sefa. Abeti ni brofo ye palm tree top. Abeti palm tree top. Yo, me na chawa dwene yankwa. They say no bia no ofana sa seka no okọ hayaba. Anya dan ya wa enframa kakra so afa ne ho wo mu a. Ntino on de nya se aba ofana sa no ntina ho. Iso uja no kwa wa anya de. Me no wadi de na wie na afi e ka ba udwane agam. Nje se ogran wa ho. Mo wan on ntina ho. Okay. Ya tidi resort na ho. Onfane Sara. Okay. Kwa wude se? Papa. Papa bo friend ko announcer. Me da se pa why? Me da se pa. Hello. That's it. Okoman ni Akuapem orintumi yempo. At least ayao. JDK adum. Kwesi bia hotel. Premium. Star 787 hash. The West Seminary prayer me. Madam Mother omo bi ene ma be sra ne oka. Ma be sra mo dodo. Captain retired. Well, good evening, sir. Odikro. Miura Amuyakoyene. Enkana ona oye regional minister of Mono East. Makura, good evening. We are blazing. FM is rocking. We are blazing. My refidro, Mammy, one of my refidro. Sonny Papa na AI free. And then I remember I know. I have baby I can't feel me and pay, Zimbabwe, and Dano, Yako wedding will drown for me. Hey! Nakana, Hinquiana, Papa, 300 million. Eh? No. So, Namuntina, my name free me 523. Afena, Honorable Doctor Ziggy B. Honestly, what Ziggy? Demand Mojo. Oh, now let's say chia wetif. Yeah. Okuma court. Yeah. Let's say chia. Me bako. Your ball by the chiro. Me then I say, I'm say. Mino ye. Boba nechi. I say mano. Yeah. Eka I say miano ka. Ka bebre beba waria sinyi nara. Miano. Asemo okay na ye no kre. Diman.
original. Who's because say maybe. Oh yeah, so they go to on mon frère. On the akasima kakra bi na aka. Sir, it's a brother nyafo. Simba me dey ntu. Fatum na. Okay. Me me kasa kasi bebre. The kind no. Ade oba no. Bra na ye kan vows on Saturday morning enti na. So say if I saw ba ekaba na de ekade ba o jale what the work aso dem ho. Okay. Na de ekaba o jale. Eka na aba. Awari is sweet me is sweet you. Me do me buy o manage ye. Won so do me buy o mo so manage ye. Ana mo wie kura ko dem no. Oh Jesus. Na fe de o de is a revelator. Unyoma wajiji we chire de de enu de enye ka na me mako high car mako range over okay mako ha Bugatti mako ha Tesla eni de keka hono Ferrari on ka fufuru bi na aba no aba ko bi na de cheme a o ba ko bi na aba na yusunsuo no anita kra ka yusunsuo no oh Maka Joseph next week no hydrogen car no hu ye Maka Joseph next week no nsema kese na ekeka no obema me sa pictures no na fe Facebook no then okoto na abofo na ye no o se okoto lo robot okoto robot no why announce so robot emrofo no amrofo nyo ahead of this amrofo ye far advance no why you onipa o se wo se ebedu ba bi no World Cup no oni toy ne be ye referee no robot enti robot no ka jense ko robo Ghana yes because you be catch no be ye yes be ye robot hina ne be ko Joseph ana Joseph iti oba no e ka na aba no awareja e bi anim enti say ye ma me kan no e ma na aba no omo pe comparison do ana madam for ye say yes ye nye say ye nye de sen ne de ye mu say mesum ye oga enti yakọ han ka no na e ka na ba ye be kire kom na dia pesket you I have be course we do chrome I think 15 or getting to 17 years ago. Okay. Now space I front mu no 1 month. Man say me yourself na also yourself. Enti una o ye penyi tu di kan ware na ekiri na me nso be ware. Na what one na we yere to one was then my son last month me ware man dress ye kra be say me dresses I front na o ye ne no. Na ma me di gina mu. Hey Ziggy. Dressing. Ni o kwa I front bi kaka no o say onu pese na make draw it is any me me kan say I fro no kai ba ho ne ho ne ma nyina ne ebi wana ayobia no one radio presenter bi na the case ma me and Ziggy radio presenter na ya keka hot ya guy na ye because na obia no man pressure also aware ya worry me ma de ke pen simple me nyin ni say be ma no me rate percentage wise meaning say be ma bi apa bi kunta because them say a chire asem the door so you say man there we mia no be say 10 a wope ni makunta memma be say 2 pe ni makunta mia ne there na wedding no na the other be siesie ni ho kra no lashes ni na sefo no pons asem na no aka no pons no kra no Yakob 5,000. Okay. Demand. Nti oba no on fa ne sa. Oba no fa ne sa. Kizi na ka no. Obia no on fa ne sara aso dem ho se wonya sika. Wona okunara mu bo kanso ya. Sara Tino sister. Okay. Akasima na bie. Wotumi afre 0551677755. Aka 2 minutes na ye wrap up na asore dwumadi so. Na yeko yenganim nti wetumi aba na ja won so wo de wadwen kire e de aba akasima abie pe ayasemo na ena be ti amanfo fo nti o no kwasema wo mu se Ziggy secret wo mu se okay phone na wo de frɛ wa amanfo no phone na enso obi akofa phone no obi akwata ti said here obi ko fa abrama yo na say amanfo ani ehwe mu yi na say anhwe nipa na ho atam na akọ phone na ye be call
Now you now you answer fella. Also o catch them me call honra. Say phone now or the yes call no. Ziggy, who say ne at the pan for be free. Obi bantime fa na. Hello. Hello. Wo na yo obi o twa to gra offer ya. You wano ah you offer ya wadaroma. Okoma ni o. Ugabla no kwe. Mayenkwe. Kama pe wena papa bi ne yiri ko party na wo mo yankranfo anti wo mba tabu wo mo no obi a cheleni a hwe maame no na ni kunu ada na ni bi fe wo bi ya kwale ma ba mi no fio enka je bu be bodi mo na so enka ka say ya okay me nka no me ntia se na mom un se pa asa obia no na abroso you odi onum ti no okupa no na no de abom no de se na nu no bi e show ma no be ma no fe ne ya kwale ma ba mi no fio nke che bu ga boti mo okay. Offer better I say. Bye. Ziggy. What offer your story? Yeah, for can it's for better for worse. Yeah. It's worse now but on fan yeah. Indeed. Okay. At the pump be friend almost say a question. What you say? Nice. Dawudi no. Dawudi no. Yo. So we back question. So they me call. Yeah, you me call. Na say odi kro so say odi kro. Okay. Adenya. Ni nyina na say ko say na be ya. Bibini ana je say offer ya say be hu no. Abraham ma ho de akọ. Abraham o say how de he ya. Oko. Abraham ma. Ene wako. Ene de me ko he. Ene bi chi Abraham ma. Okay. But Diman. Yeah. Mami yo pamade wo your president, mami no pamade wo hayi no. Oh, Georgina. Yeah, Georgina. Yeah. Papa bi. Ana mama Georgina bi chechi. Mama Akuffo, Auntie Akuffo. Memo Diman. Yeah. Muslim for man ya de crowd. Yo. Say for the first time who say bube there ya oba Facebook. But Yakubu do afre. Yakubu afre. Na twi no wan dey. O say bye bye. Yakubu. Yakubu. Yaro bube. Ani Ali one. Mumbro nyamudi ya hwehwe. Yo. Sabe mo so munya Ghana fu na ka say $3 billion ba IMF. Ya hwehwe. Timoke kam ho. Masa negative. Mo kam ho na. Yes sir. Me da ase. Yeah, nti ya de besi ya. Ye beja ziki ase. Ya da atiefo so ase. Ye wura Kofi Anson ba fu KB. Ya da na ase. Afi munya mo boya na dwuma di ni konkan. Okoman Broni so ya da na ase. Isuniba. Preaching. Yo, and Osofu Edward King's Prayer Fellowship obeba be preach 9 to 10 King's Prayer Fellowship ewo ebiri Akuapem obeba na be preach me fan chia kase ma Sam Yoma obi de ne ho dance say Sam Yoma honorable de correct papa afi ye ma me na moton dokoro wa ebiri nyinara me chia mo kwaku ma me je say CSC fo ma me oti abanga si chia mo nyinara Unity Foods obo ACP agenkwa munyinara nyamencha no ntene mu fa nkyere mu na nwumo ede say Ohene Darko da mas papa me dey Ohene Darko until meet again tomorrow. I love you all. Bye bye.